Reka nongere ngusuhuze wo kuri Dig News TV umuyoboro w'amakuru ku rubyiruko. Kuri uyu munsi wo kuwa gatanu hari inkuru yiriwe ivugwa hanze y'u Rwanda by'umwihariko ku isi yose y'intambara idasanzwe hagati y'igihugu cya Amerika ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa, aho ngo kuri ubu ngubu byamaze kurasana amasasu y'intambara ikomeye kurusha izindi zabayeho mu mateka y'ubukungu. Reka me mugenzi wanjye Leodomir Hakizimana aturamburire ku buryo burambuye ibijyanye n'iyi nkuru. Nongere kubaha ikaze nanone kuri rwa rubuga tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Nkuko mumaze kubimenyera rero, buri munsi tubagezaho inkuru ziba ziriwe zivugwa hirya no hino ku migabane itandukanye yo ku isi, haba muri Afurika, muri Asia, Amerika ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Kugeza kuri uyu munsi nta kindi kiri kuvugwa uretse inkuru iri kugaruka hanini ku ntambara iri hagati ya Amerika n'Ubushinwa, byarashe amasasu ya mbere y'intambara ikomeye kurusha izindi zabayeho mu mateka y'ubukungu ku isi. Ibi biraterwa n'iki? Biraterwa nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye gusoresha ibicuruzwa biva mu Bushinwa bifite agaciro ka miliyari 34 z'amadolari ya Amerika. Ibi bikaba ari byo byabaye imbarutso y'intambara y'ubucuruzi hagati y'ibihugu bibiri bya mbere bikomeye mu bukungu ku isi. Ibi byiswe intambara ikomeye kurusha izindi zabayeho mu mateka y'isi. Biraterwa ahanini ko ibi bihugu mu minsi yashize byavugwagaho umubano kugeza n'ubwo abakuru b'ibihugu bombi bahuye. Uyu musaruro uri ku kigero cya 25 watangiye kwakwa saa sita z'ijoro ku isaha yo muri Amerika. Ubushinwa bukimara kumva ayo makuru yo muri Amerika kwa Donald Trump, bwahise bwihimura nabwo bushyiraho umusaruro ungana na 25 ku bicuruzwa biva muri Amerika, nabyo bifite agaciro ka miliyoni 34 z'amadolari ya Amerika. Ibi bikaba byabaye kimwe kuko iki gikorwa Ubushinwa bwakise intambara ikomeye kurusha izindi zabayeho mu mateka y'ubukungu. Ubushinwa bwashinje Amerika kuba ariyo yatangije iyi ntambara, buvuga ko ari ikomeye ibayeho mu bukungu kuri iyi si, nkuko bitangazwa na Minisitiri w'Ubucuruzi mu Bushinwa. Minisitiri w'Ubucuruzi mu Bushinwa yagize ati, Ubushinwa nkuko bwari bwasezeranyije ko butazatangiza iyi ntambara, ubu byabaye ngombwa ko bwirwanaho kugira ngo burinde inyungu z'abaturage babwo. Amakompanyi abiri akorera i Shanghai mu Bushinwa yabwiye BBC ko guhera kuri uyu wa gatanu tariki ya 6 Nyakanga, abayobozi ba gasutamo muri Amerika barimo batinza kwemerera ibicuruzwa kwinjira muri Amerika. Mu ntangiriro z'uyu mwaka, Perezida Donald Trump yategetse ko ibicuruzwa biva mu Bushinwa bifite agaciro ka miliyoni 50 z'amadolari ya Amerika bisoreshwa. Icyiciro cya mbere cy'iyi misoro rero cyatangiye kuri uyu wa gatanu. Ni imisoro Perezida Trump avuga ko igamije kongera ibicuruzwa bya Amerika agaciro no kubirengera. Reka nshimire mugenzi wanjye Leodomir Hakizimana umaze kuturamburira birambuye ku bijyanye n'iyi nkuru yagarukaga kuri iyi ntambara idasanzwe yiriwe ivugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye kuri ino si y'amasasu ya mbere yabayeho mu mateka y'ubukungu bw'isi. Reka ngensoreza aha ngaha, mukomeze mugire ibihe byiza.